Ka music video bala ai kerteng Mera Dil ka bala penmi dau ba Jambasan ar marak balarwai dau ba Janual Kongkliam bat ka samla batei thammai nongrum la plat pat ba no mata kasngi ka khatlai tar unai lar ha ka YouTube channel bala ai kerteng Jambasan marak. Hakati ka music video la shembanta dau ba Jambasan ar marak kum uteng shop bat ka samla Bhanita Das kum kapuran. Ya ketika music video la penlat pat bahi dau ba Jambasan ar marak ubaderu uteng shop baru producer jang ketika music video lambat kiwe ki bala syak khot ngau bha tengaru gedok ketengah bensim ban kiu lengba jonga lese kini ke badon napo kasap napo gadon napo Meghalaya namar bangasa Asam border Asam ngasilian sorok Asam silak sorok Meghalaya te barobor nga petip ya pie nabar bagi jiran konsesi dan ong barobor ong gateway of Meghalaya. The gateway of Meghalaya mereka kamot ke Jingkhang jongka Meghalaya. Te ke eki barokot ngalai I labit na bianglut kini ke bidong sna film kasi jongiru Henry ngayu I pat baru jor ke wei ku dicelabat ngi kwa compete kwa challenging adon kwa lompat kwa penlong level ban long top no te nada gadau kadega jirang gateway of Meghalaya te lada ki kham kadega gate kabut khamman rung kado galonga ke start khamman rung kado galonga jingtumu baba te nahalor kata ngaru ka sinjam sim kadega petta kadega sena kadega film sena film video sena kadega short video te ngaru berkat daga baba Dia hari ini pun nak komen Kristen bang ngan orang ba iba marak ide shisha ita I ten shop iba larang ba kaba iklan pendu ia kata kucinglong jong I ba inya nakapor sa kapor haka klam dapet ya kata jong I klam dapet ya ka eke ka ba sani sa tay ka ba salendat ya ji sakran ya ni haka ni ya long kumga social media mo kibon ki jing sakran tho hande iklam snap pe kata itul shakmat kani kalong ba ipan siang omtang namanta jungi ki ten shop ki puran jong kani ka ri khasi kani Meghalaya jongi hande kadiru kaching ai nan siam me kirang ba griyo